Hey, thank you. Fuck you with your wife and fuck you with your children. The government of this Fourth Republic of Ghana, any 2 minutes in Santehene. When was the last time I Kevin Taylor mentioned him? One who debate day, and you want to chief in football bread, and now gonna for 10 on who said, Bemen Munyam for Cassat, Mucasama, Yamak, Yamani, Bakuyan, dear, Dema, or maybe asking who Bemo Yokos, Kevin Taylor. Dimayao, Kumasi Kejetia former, and Kevin Taylor. Kevin Taylor say Kumasi for men, and Kumasi 42, a far and the Mintuminka, on Robert Canada, the amount. Many of them could be diacon, the near Bressa Crodom, or you Kumasi Bebuno. Kokuma, hey, Major Seminia. Now, what to say? The more than Sekejetia former, my dear Shia, when you are Berino, Sanama, what in the siege. Kevin Taylor say Sabi Mumubi margin no who the hamo one say yes yes 7 previous a wojeje ntwie e we say we di bo fret ready for cheer so na dia na to na no nyina be de ebefo e na say bi papa hwe akwa a wakoko pi adwe so ana menka ne kaka akusi won wulam no we say ne nua so aboa e na wakoye de wakohia no no yes wiase wo no say animu biribiri ankoko didi ba fie won tena ho no mposa no tena onye no kosoro kobo me ba wiase me hu be ma ye kosoro kobo say Kevin Taylor wona me hu be ma ye kosoro kobo won say de bia wanante atene ne komu da si ya na waye no de na masase so na won kan hu no say obekọ obesan ade aba adwuma fa na ma bronya de ne beba amanyosem say de ne be pie mu no de ne hu siesie anu okoye yete ya no me say ya sa bibi otorenchen bi si wo man Ghana mu a yenim se ya ban asede se wo ye de wo ba bebehwe we fa sante se mo sante hene ngeje to Ghana ban to ni to se otufo ada ran pa twa sante memu de to nyina ye den jeje ne fa bo asante ho bra na de si ya kwakoba ye wura ne na nanu mama ne e ya ban asede doctor eye bi koyon general director for eye nadmu e ba be kasa e wo se enyema mu ntaka de ba ya mabunu ma anye no eye nadmu asede se bibi se si a omo edi kan de sa ne ma ne ye den eba ebe pe bebi mamudi ansa ne ya hwe kwan a ye de bia ye ho na ahye ne be de ebe fa so se mo betena wo se mo metena wo nom eye Ghana man pani dada abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia wa ba ye ne de woko na pa ba ye ne de agona de hye eye wo yoko ehene a wo ye agona yoko hene okatachi afirifa mensa won so ne ho bo atuduru won so ba ye ne de akọ na wo ojeje ntwie abo otimura ma ye ntimi mo ne di ye ni bari ofiri ba ye ni wa do ye bia sebi mpreduasa okatachi afirifa bo bread ne na agona fo tene no hu se be mani mo nyamfo wo kasa tene wo ni kasa ma ye mo akonyama na ye bo akonya na de ye de ma se Kevin Taylor abusuafo nim ne se wo mo kan ne ka nipa mu abusuani mu a enkadeda wo ye na bontin nyina ntia bo akonya de ama no won kan hu ne sa ayen kwan won ntimi nya bi nya de ne wa wadi ayi obi man so ne wakwa de wakwa akotena na animu hye asese ebiribiri akokọ didi ye de ebefie kuntunu hwe ne nchi ne wa de wopa ntia wodo bronya fa wa ma wo ma bibi be wu beba be de wa sie so papa fo ama nti wo ba se bi brothers abone do be de edo beba ewi asese wo ba Ghana ha no ma ya ye besere na oni di mewura asante kakra ne wo hu tumi asante youth ye de ewo we ye woni be bu asante me say yanka me say I am an asante activist o ka asante a wa ye de waka sebi asante wo ho ansa na Ghana ye de eba nti Kevin Taylor timitina ba bi edija hye wo ye aban asede de ya amanyosem a ne tire kura ne bibia nye de enim kwaku yesem onom red ne maame nom papa nom atisem ya mesere mo nom red Kevin Taylor nom red mo nom red Kumasi for boys mo nom red seven previous wodi wani anwo so obi nom red wona nom red e de ani hu mo yo mo mfoni aba abonte o ma no mo gina kwan wo mo ye den o mo da no ani betima di adanse se simasi ogina wanom red kwabla ni ogina wanom red na se Kevin Taylor timi ba abonte be to ye na nanom de maame no mo di dwa wo seven previous ayi central market to mo so mo ho bon junso dia minim yafu no firi mu baaye seven previous Kevin Taylor I don't know se ne maame fa ne papa fa ne maame wo nwura mo se din won kasa kanyansa sam de beto seven previous youth na amalo shakwa asem anwan wo seven previous wo bi ni ba bi a wo firi se wo bi obedi Kevin Taylor asem bia wo so retia no wo ho mo papa wo ni dache and this word hu ne bi ewiase ba na ba fo e bia me ka kira asante youth say ma obi nkasante asante hene papa hwe kwa ne hu ni mfaso jeje nhwie seven previous adu bi first born kwotena ba bi e me ka sante asante mpanifo ne me fa camera be si wani mu ma me ha ho eye media no so no betimi aba odi katachi afifa atem na me hwe ne din
one on one ye de kateche fifa ba be gina wo se si asem na wo ka sei eye amalo shako betima ben na da bi eye media no so no betima ka no asem ye wo ba bi wo di bre nya dan enuru honum Kevin Taylor timi tena no wadi otumfo atem one was the last time I heard Kevin Taylor o man hia him boboa no wo di bre nya dan enuru honum da bia me ka asem wi moma ye de ye de enya ye de eye asem na asie obi ehwe kwan ya se bi maburu de krata ba bonta be prime interior minister Muntaka Achew se ne mo de ba Nadmo o mo director bi koyo no so ba bonta be da ba kasa nye brewe ne bre wase yetena wo ye tribalism sa politics na wo mudi wura hinsemu politics ne yetimi ba obi pa yetimi she obi kutupa no akwa kwatena ba bi se bi mpredesa wo koyeso obi ani country wo so obi ani madwuma wo ye di bre kura no sa se bi mpred o man no so esa se abafo a se bi broni se we are in scientific code of technology anka ibetima boye man hu dawuro eniema pa wo man mu no ye kwatena wo man bi so ne ya bi dimpanifo atem nyansa di nyansa ebi ni Kevin Taylor trim entie de ni asem ka de aka nyina na ka kire Ghana ban ne se emra ye adwuma o my Ghana wo ba wo de tete sa 7 preduasa wonim ko an ye do ye dan ye do si what ya say ye do gina no enti Kevin Taylor ba yin ko nsuro obi nsuro hwe no na nko yin hu anim se ma ba Ghana menie wo ba wo de ho tete obi ehu so wai dai wa ba eno nani namu a me di Ghana ba ho yawo adanti na me di Ghana ba ho yawo wait me tena wonom timpanifo Kevin Taylor na ba yo kwaku etu di ho yawo kwa na ba the government of this fourth republic of Ghana any 2 minutes and they should go and clarify say Ghana constitution e da ho no asante hini dimu bi ansala constitution ayi mu adwuma na obi say yete asesi ya medi John Dramani Mahama atema na e be hwehwe me afidie isu aba be cheme ba obi tina afidie fufuro so edi sante hina atem dia yes wo ye den wo ka na adwene mo hu de ekoso wo man ni kwakumeba for the sake of your viewers bia na obi hu video no enti yenko no yenko hwe Kevin Taylor na se won to dwa efa kejetia ho hia ehye no eho ye ba sisi a santifoni bi ye moa bugina PZ moton ade na mo faso akodi twe mo de akodi ejantrafo gonofo kwasiafo ejatoma aban na enkotam sika every Bank of Ghana fambrɛ wo nana na otam asase ne ma wo no wo nana na obutu oba so kɔ no ho kɔji sika kwasiafo abuofunu kwasiafo munye sika o PZ tara na kɔtɔ red moya mo dross mu kan mu nko school de munima ne sɛ ye de ya ton chains akɔtɔ red anom kwasia oje sɛ Ghana nyina ne Kumasi PZ mu hu nyina John so mu hu bon John so mo asantefo mbrantie ni bi eni ti na MPP use mo agimi mo en lucky say jane to ho na mo nda ayeke be hye mo sem emmoa mo gigegegia PZ na mo ton fake belt fake jeans mo wiawia nkofo tutu nkofo bag mo wia na mo akoto red ne jantrafo o pa aban si case store na wo store mo bi mo agimi PZ aban dia na ba omi akwase akoto cement abrewa ko na ho kwaji cement ni bi so so e ade na mo nkom na ho kwaji cement emua sa santini a wejimi no o de se cobra nko 50 wejimi up alright that was your 40 video no na akọ share no kwa video no ni kwaku je na make ba akọ no say Kevin Taylor MPP ba ye hu ni ha wa ma ontima na kwakuma mentwa wa no wo na wa frɛ mo mpami anko wa frɛ me ka sasan say asante na no ho aka nti wa frɛ ya kamo kwaku wo say asem we say Kevin Taylor say asante fo ye MPP fo Muntaka mfa aduane ne nkoye den Nkoma school for waka ni ye ho ne ya adwene school for pa aduane ye di brewe nya bra na wose di aduane bra ye na so mo be kire ye mu no e na ma ye hu se da bi de na de ase ade we kura me ade 1 billion ya hye wo di mo bra me makoma be prim meka asem ase bi mtwe se be hawaii de etia wo edu akire ba be na me hu se manu me hu a ye ba be pa acha wo ma ba be ye me boa time when you time I was here politics obi nim se be party kura Kevin Taylor ye de ewom Hajj village obe kan se me mpede asem freni man sem se be papa hwia kwa asem na emfa Hajj village ho ye wa asem bi wo ho no mo a Kevin Taylor wonye politician mo nyentum ye matemate mehu no wo ka bi NDC MPP say no why the wo ka bi se be obi ani ba bi okọ school won fa bonten fa ne degree ne set okọ school se bia me wi school fa mara bonten me da emra me kire emra no de onimu mra ne ba be kire mra nim se be ya won fa mra ne sisi ye yonko Hajj village kasa panin se be mpredua akurate fia obefa bibia firi kasa wo ye den okanim wo betena wonum be ka kire ye se ben mo be ba na nsa to se Hajj village o ma ne maso no mo beku no woni wan ne beku ni pakoro won kasa bia wo kan ye na kire se na ban na wo so no do kan wo ye na me pese me kire wo se Ghana ban so hwe se be mpredua Kevin Taylor na bo no dawuro won kan hu se ye ne ye to aba ye den e ma no se di nsuo ye ne sa na awia be den e be ye kokromoti wei enye nipa no ne ye de to aba e ba se ne ye se kwa akoto aba se be ensem a e koso ntin NDC be se luzi o vote Asante region o mo hia no ujidi ombeluzi pa ujidi twa de bia meka se ye politics a fan amwa ko hene wo ya Asante de hye de bo ana enkesi den na ade ja
to 7 periods a PZ adana Ghana man penny no gina ho Ghana man penny asantini ana wo ya asantini there be for Asante region wono nso wode no si WhatsApp bi afode e te ase ba ni ba be ye de be hwe e de chi be ye na sede de chi gya wo soafo hwe Asante man tem so se hwa ha ni siesie hanom na wo kosoro kobo be ma me ba wiase ma di ka kire e ma na times bi hu so mo soro eso se no mo fom Kevin Tiller na mahu bi ne kon wo pagya hu da ye bia wonante ase bi be ma wo ya nanta wo de hu ba be di asantefo atem na ne se ne wan se bi president Yankopon nye bolege o asase we so medi ka kire mi se ebubo ye biem se animu biribiri ankoko omu didi omu ye den wo ba fi Kevin Tiller kuntunu be hwi ama na ye den aba na chi na won kan hu se asante ye wo man na wo ba ne hotel akese sika wo nyina won fa nkopɛ baabi no fa ne honkɔbɔ no ho adwa no won tena wo sɛ de obae wo ye na ye hu no na mmom sɛ sɛ bimpreduasa won sɛ wo bae 2 weeks na won timi nya adwuma ne channel ne na adwuma ne so kyerɛ wo sɛ wo that Ghanaians unyo obia Ghana for ne enipa dodo sɛ na ti America kromu wana sɛ bia kura na so wana wakɔhyɛ no ɛna nim sɛ Kevin Tiller tianom Kevin Tiller ni Ghana for ne ya de yasoso ne so abere bia sɛ bimpreduasa emum gyegyentwie bi kwa akɔtena nwura mu soro hɔ no kwa akɔdi nkwase asɛm bia no ne yɛ tie afidie so ne yɛ sɔ ne so na wobenya babu na de was wo kun ho Kevin Tiller be twɛ ne ti ede ama no obi ani asɛm ka this is the time I was mo me hu sɛ sa I know my right this is right this is right no ejimi babu no ejimi o mo papa kan e woni hwan sɛ obetima fa sɛ bimpreduasa afidie si wonu no adi wahini bi atem wadi sɛ bimpreduasa pani bi atem na so Kevin Tiller ye wo bre sɛ ne bre sɛ pani yade a wo kasa wo sɛ otwi nanim a wo ye dai otwi nanim sa bre ne wo hɔ no ba when ya ebra bibia kwa kwesi se ejahyehyie ato the whole Ghana na wo be fa Ghana ejahyehyie no ho asema be di tribe bibia asem mo bro for mo kan say we tribe dey bigot and mo kan say wo ye kese pa Kevin Tiller wo ye mu kese pa asem na asi no wo de ye hwa de whenever bibi beto asantema be blemu otumfo bibi to Ghana man ya ne blemu aban e de na ekoso e jana so nyu kuma se kwa jato hafi kuma se kantaman to janto ho no man teti me janto ho no e de na kwa e ya ban ne fire service ni nadmo asede so mo ko no mo ko no mo ye na se nipa ni akoma prim na sa wo de ko ne e ka to sa ade a wo de be ye nsomu a e wo sa wo te ho ase hunu se sa bre ne mabi o mu gina no mu nyina baby papa e ya bufuo na ahye o makoma so na nse kwosoro ko bo be ma te se Kevin Tiller obi ehu ne yere da hu ne mada ni ebu nkompon kokwohwe ya chi nyame ne hota soro na aso ne mu ena obi ma so ena agina enka Kevin Tiller da so Ghana enkomo mo no mo red ne medo nyame ko hia kokin kwaku yanko share video kuma se for ma so wo mo bu afu omkoko apai esanse asam na Kevin Tiller aka che wo no ayo mo ya pa emai kasaye omienti Kevin Tiller no na wo share yo Kevin Kevin Tiller me catch now and no na share PZ ho ye na share who ye ma mesia you like ye to my papa and share ma and share akasa ye ho ye dress so man ye say who ti abroche no ba no who no bi atam who ba no le na chi what say aka wo papa so ka we kwa go be atam ye wo Johnson and ka wo de no ye me for be na ka wo sam fatani kam wo sorry I was so we are my phone. We are here by my phone. Who can be just a one time cable and one? Who did from my side? You did want to try me tight. We are going to so we are Bama. Who can say I will do for those. I hope I'm not remember Papa William and Member William Juma. I hope I'm Bama. What's your question? What Hey, thank you. Thank you with your wife and thank you with your children. So this is a story. A manager omwakasa no kwasem ni eya ase enyi wasante ho dodo na ba kwa mpese odi bom ni se ye hwekata chefifa na de Ghana ya no ye no Kevin Tiller so akodi abrochi usu se baby owo nti no kekasa na na se oba obutuma ba the same thing me de Kevin Tiller e wa fie we so wo se wo ye be ma wo mra no mesi ni studio ni o Ghana no wonya adwuma o Ghana ya no woni mpanifo na tem ne ye hwe de beto no
hwade asase bi ani wachirifo no won ya asase bi ayete so yi se wo fom ohene bi ukasa tia obi no okasa obi obi ya honhom ne sha asese enhantewa enhantewo firi fie se bi bodamfo bi ya sha ase o sha ase firi hefa efie ho amu na abo na chidom se bi mpanifo se wo de se bi mprediosa enwera ekwa ntwoma eye den eye kokko meboa se wo de nnwoma ekwa ntwoma wo sesa ne su de tie ni eye namfo bone bi wakoto omo de obi ye ya onu so hu ye ho na se de wo ye yase ho na se de Kevin Taylor ye yase Kini Jonas mo ene wona keka ho ena se bi mprediosa yondomo ene sha ase ene mo ye ya ene no mama ne platform so o me de wo metena so ene odi akwa honom ene ho no abrochie mra ne ntese Ghana mra obi ya ade a utimi yesi insult it's not a crime but Africa Ghana be piem ya odi penyatem de crime we se be chew ne ko bisa ho what ya se enti ho ene obetima bo na dwa okatachi afrifa wo se da ben what is odi obi atema bo akwase ada utimi bi wa no se something hene kwase nyankopon fa ne bo ne nye de enche no ye wo bra ya kire ya adwen se wo hene bi ye bibi a wo ne nya adwene utimi kire wa adwen fa ho enya kwase aboa na edi bu oman Ghana ban His Excellency John Dramani Mahama ye be sere no bo no na esie se wo no ye NDC ni Kevin Taylor ne kan ye na ban ne wo so na ban ba ye so aba Ghana me ye hu sa mpa na ban ye kire se na ban ya de aba say Ghana no e politicians nza but won kan che wo say Asanteman belongs to the imperial the overlord of Asanteman that's otumfu Asantehene bia ni wa Asanteman sha na se wo marry Asanteman na man ho kwa na odi Ghana mra so obonti ase sie nyina e be di constitution so no be betena wo say politics nti o kaseti ya tribe we o kaseti ya tribe bi pania one of the last time I would say will be Santini dia be fa se be pressure ya na edina tamuda wa beti so obi be fa o chehina edina tamuda kepos guama he was one will be that nanso ye wo tribe bi any politicians bi one na omo so omo ya manyosema the moment omo ban be pa obi ano omo fa nkrofo bi si wo na omo ahoro omo ho nanso firi tete na Asante aya Asante be sinne ubekọ ubeba ukuma apem besebeba ukuma apem a apembeba ya hwe ye jabetom wo so adwen che ne sei comment section ho e ho ye wo dia ahai e Edmasa TV me din that is Hene Kwaku ya kramo